Jason just got his DOL card from Ocean. Yeah, somebody take out. Yeah, yeah, somebody take out a minute.
Ia o le tātou au nanga fo nei. Amene. Ia tapena fo yo na. Awina tu nei Amerika Samoa. Nei lauri i Amerika Samoa. Ia lo whapena fo yo na. Awina tu fo i le tātou au nanga ni tai au. Amene. Ia ole vi ingai fo i le tua amene. Ia ai a mataina fo i tātou pokalami nei tai au i se tātou talo amene ia tamāua mātou walau atu i lau fio mātou te mule atu tamale anga whaafitai nei tai au ona o mwhai fuori mātou tue ria mai nei a sofou le alofa ma le anga lelei o lau fio ia tamāua mātou o mai foi rungo nei pena ta whailangi mātou o mai e whaleo foi ma whaasoa lo finangalo talo tamale mana o lau whaunga ina iei runga ia tau lau au auna ia o whaleo lo finangalo iei tamale alofa ma le anga lelei o lau fio tamā ia tala foi whalongo whaaleanganga lau whanau iai lato umalawa le a whapena na mai moa ma whafonga ma nei tai au ia whamanuia lava i lato uma tamā o mātou talo ia whapena o na iai lo alofa iai mātou nei aso ina ia manuia lava mea uma tamā o na Yesu amene ma amene tamā ia ole vi ingai fo i le atua amene ia o te whatalofa atu i se o nis au lele ia le o i lau ma mona suluai ai hai nis ia o se o nis lea ia o lea ma futa mai pangopango i Amerika Samoa nei ia o le vi ingai fo i le atua tai lau ma futa mai whaafitai lava lango ia nei fo i tai au ma nei a sofou ia e au fo i a te au ona watu le whatalofa ia o te whatalofa atua i le pa ia fo i mani mamalu o se o tātou atu no pele o Samoa whatalofa atu i le tātou vale mia filifilia i le sunga i ala uni le mali toa ia ma le mamalu o le whainga malo o Samoa te whatalofa atu i le au whainga luenga pa ia le atua le au whainga luenga mamalu o le au whainga luenga totofi noro whapena foi on lato tala inga le finangalo le atua i lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga i tawhai fio neina no langi amene whatalofa atu le ainga o le whatuatua le tino keriso ia o te whatalofa fo i woma pa ana pele lava lepo kalame o loo mai moa mai ia whatalofa atu fo i se o no pele a leo manono whatalofa atu fo i se o no leo si ufanga fale la tai whatalofa atu i o uso tuangane o na ia lato whanau whatalofa fo i o ainga uma lava i tawhai fio nila no langi o loo whapenau na mai moa mai nei tai au ia whatalofa fo i se o whanau o loo au mau mano lofo i atunu o mamau whatalofa fo i se o whanau o loo mātou au mau mano lofo i nei i Amerika Samoa nei ia ole vi ingai fo i le atua amene ia nei tai au ia e au fo i e tātou ona tātou atu fo i le whionga pa ia le atua ia e a fo se finangalo o le atua ua o whapenau na au mai nei tai au ia e whaleo e au neila na au auna ina ia whaatele e se vi inga o le atua amene
O le tatou tusipai tau nei tae ao o le maua mai le evangelia Ioane. I lona mata upo e tolu. O lona fai upo mua se ia o i le fai upo e 5. Ia o le whau talaina fo i o le mata upo nei tae ao. O whetalaina a Yesu maniko temo. O whetalaina a Yesu maniko temo. O le tasi tangata o le au farasai o niko temo lona ingoa. O le tasi leo whaipule o iutaia. Ua aluane o ia Yesu le po, ua whai mai a te iarapi e, ua mātou iloa o oe o le awa o maliu mai le atua. Awa e le mawhai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia, ana le ia te ia le atua. Ua tali atu Yesu ia te ia e moni o te whai atu ia te oe. E moni o te whai atu ia te oe, a le tu e whanau tangata, e le mawhai o nei loa e ia o le mālo le atua. Ua whai mai niko temo ia te ia. E mawhai ea whapewhea o na whanau o le tangata, ua toia ina. E mawhai ea o na toe ofi i le manawa o lona tina. E whanau mai ai. Ua tali atu Yesu e moni o te whai atu ia te oe. A whai e le whanau se tasi le vai ma le anganga. E le mawhai o na sao o ia le mālo le atua. Ya. Tai lau. Ya. Na o tō whafofonga mai i le upo le atua nei tai ao bawa. O niko temo. Whai mai le whianga pa ia le atua. O se tasi leo whai pule o iutaia. O le tangata wharasaia. Ai whai mai le tala tuspa ia, na alu o ia Yesu le po. Na alu e fesili ia Yesu e fia malama i leo le malo le atua. Ai sila fia le lei ma tato i loa le lei. O niko temo, o ia fo io, o ia e o se awa o e ata mai e poto i tu la fonga ai mutaia. Ai whai mai na alu ia Yesu le po. E fia malama. Ma fesili ia Yesu i mea malo le atu. Amen. A tatou mawhau nei ai whalianganga. Pe e se a na alu ai le tamalo le po. Ai a te awa i le fona. Wa mai lo mawhau. Pe ai o na alu le tamalo le po. Ona ina ne te ingo i loa ia. E iu te ia wa alu ia Yesu. Awa o ia o le Farisai. Amen. Na mai walu wane o ia le po. Wa fai mai rapi. Wa mātou lua o oio le awa o liu mai le atu. Amen. E malama le lei le tamaroa ia Yesu. O le halu le atu. Ona o ia o le Farisai o e le malama i mea o le atu. I le malo le atu. E le aise o tali tonunga i le atua manona finangana. Ma le alo pele o le atua o Yesu Kirisi. Na lai o na alu le tamalo i le po e fesili a Yesu o na i fia malama i mea o le malo le lani.
ai whai mai e su ia te ia. E moni o te whai atu ia te oi. A le toi whanau le tangata, e le mawhai o nei lua ia, mea o le maru le tu. Ole winga, ole whetalainga Yesu. La whai a Nicotimo, whai mai a le toi whanau le tangata, e le mawhai o nei lua ia, mea o le maru le tu. A le toi whanau fōwina I tātou. E tātou te le loa, mea o maru le tu. Mea lea e awa I tātou. Ona tātou talia le whaatanga. Talia Yesu Kiriso I whai mari I na whaola. I o tātou mamanga. Ona tātou sau whangale, ma tātou I loa mea o mālo le lai. Ma tātou I loa le matau tia o le atua. Tātou te I loa I le alofa o le atua. Peona I le lua korinito. O lona matau pe lima whai o kasoha fitu. Le whai e Paulo. Le kalesia I korinito. O se wai a Keriso. O le tangata fōmea. Whaauta wa mamai mea tuai wa whawhauina mea uma I a Yesu. Le tala ale apostolo na whai le ekalesia Korinito. Whaauta o se wai a Keriso. O le tangata fōmea. E te iloa oe a e tu mau ma e talitonu I a Yesu Keriso mana na whaasata roina. O oio le tangata manuia. Nanga o lai sa o le taulo lo whatutua. Lai sa o le taulo lo whatutua I lea aso ma lea aso. E taulo lo whatutua. Ia Yesu Keriso mana na haduenga mai ia. Na whai luma o Satan. Mea lea na fesili ai ia le tamaloa leo ni Nicotimo. Ia Yesu e fia malama I mea o le malo le atu. Lea na fetalai e Yesu a le toi whanau fōwina tata. E lei loa ia mea o malo le atu. Opa pena koe tātou. A le toi whanau fōwina o tātou wolanga. Ma tātou au mai le atu. E tātou te lei loa fo I mea o le malo le atu. Ai a tātou au na I le atua ma tātou talia le finangalo le atu. Ona tātou loa I leo le matautia o le atu. Tātou te loa I le alofa tu noa o le atua. Tātou talia Yesu Keriso. Awa a tātou talia le whaaratanga ma whafōwina o tātou tangata. Tātou te maua le whamano longa. Tātou te maua ma whauwhaunga le lei e au mai le atua le file mu. E au mai le atua le alofa. E au mai le atua le omsa. E au mai le atua le whamaoni. O mea uma ia e fua mai le tangata. Whaolaina o le tangata e alofa I le atua. E fua mai ai. Mea ia I totonu ia te ia. Pe a sao le taula o whatutu. O te whatalo whatu I se o a fine au le leile a se o le o Vanessa ia mai se o atali ilea o Ross Boyer whatalo whatu. Whatalo whatu fo I se o so au leile o Rina ma futa mai. Whatalo whatu se o so au leile o Pule Iala whatasi mai. Amen.
Ua whai mai ni ko te mo ia te ia, e mawhai ea whapewhia o na whanau o le tangata o toia ina. E mawhai ea o na toi ofi le manawa o lona tina. O tātou whaauta i le tali a le tangata le malama lama. Tali mai le tino. Wa foi o le tamaloa i le malama lama i mea le maloa o le atua. Le tali mai e whai mai peto e ofi a. Lai wha mai ia peto e whai ana toi whanau mai. Lai tali mai le tali le tino. Tali mai le malama lama i mea le maloa le atua. Amin. Tali atu leo Yesu. E moni o te whai atu e a whai le whanau se tasi le vai ma le anganga e le mawhai o na sao ia le malo le atu. O ai le tautala, o lea e tautala Yesu o ia o le ola. O ia o le ala. O te whamanatu pea le mangelia na Ioane. Fetalai na Yesu, mai o au nei o le ala upu moni. Mali ona. I le alu atu lava se tasi tamā pe a leo i atu. Ia te o Yesu. Le lea e tau papatu. Ia tātou talia le whaata. Tātou talia Yesu Keriso whai mali i whaona. Io tātou ananga. Ona tātou sau whangare e leona i whaona. Ia. Ai, talo fai soa kali. Ai, Nessa. Talo fai seo kakao. Tai lava lango, tai whatasi mai, alo whatu ia o tō. Ona o le tatou mata upu nei tai rau. O le Pio na o whai atu ona o le tamā loa le o niko temo. Po o ia fo i le whai pule o iutaia. O tamā loa e poto i tu la fono i iutaia. Ai whai mai ana alu ia Yesu le po. E te i loa o e le mai moa mai. Mai whafonga mai nei tai. Te i loa o e ai mafuta i letu. O le tangata manguia. E mafuta ma e alofa i le atu. O oe le tangata manuia. Ma ia e whātua i le maliu no nā rupele o Yesu Keriso i lunga nona sātango. O i nai tata i eilo tātou whātua i aso uma mataimi uma. O le sātango Keriso. Amen. Awa a tatou whaitau nei ile tusi ile tamaloa leo niko tene. E whapena fo le toa tele o tātou o loo mai moa mai ma whafonga mai ile nei tai awa e moni afi mai o mātou talia fo Yesu i oi talia fo e nisi maka ai taona talia mai Yesu le loto. Taona talia Yesu i lo loto. Nele au ia tātou. Tātou whaamaro losi mo le ri. Ele ai sisi o tātou e sao matonu nei lamagani. Ai o le tātou whaamaro losi le ri. E whapena au ngā rue mai ai ia anga o le atua. I totomo o tātou. E mawhai e tātou ona maua le manatu le lei. Maua mawhauwhaunga le lei. Maua e tātou le whaamaro longa mai le ri. Ona o le tātou mafuta atu i le atua.
ma lo tātou ola whātuatua I lona alopele o Iesu Keriso. O le finagalo tamā, ia tātou alofa I lona alopele o Iesu. Langa lea foi na alofa mai le atua, e auina mai lona alopele I totas. E a fio mai e maliu, mo I tātou. Amen. A le toe whanau I tātou, ma toe whanau fōwina o tātou hula. E tātou te le lua le mamalu o le atu. Nanga o le finagalo ngā tamā. Ia toe whanau fōwina o tātou ngōlanga au nei le atua. E ala lo tātou whātuatua I lona alopele o Iesu Keriso. Whai mai lea whionga pa ia tama. O le tangata o le alu le atu. Lai le leola. A le tangata I leo ia te ia le alu le atu. I leo ia te ia le ola. Ami nai tau talai le tusina mo mori wale. Tau pulini. Whai upo se fu. Mai o le tangata la ia te ia le ulau la ia te ia le alu le atu. Nena e tāu ai lo tātou whātua I le atua I ala I ngā alopele o Iesu Keriso. A moso taimi o e tui whaitau le o tātou I tāu pu. Pepe o nā watu nei taia. Ai o le mahaia o le tātou I tāu pu nei taia. O le tamaroa o hiko tenu. Ia ai malatua le ia. Tasi aso o wharilomino Iesu. O hiko tenu mai o sepa le arimatai. Mai o I la ua na tanuina. Le tino mariu o Iesu. Ia o le mahalaia fo ia. Ai o le tala tusa. Ia mahalaia fo ia. Nei tamaro I ko te mo. E mo I fo ia o I o le farasai. Ia e taratomu. Ia o whape nā o na maua I le manuia o etu. Amen. E whape nā fo I tātou. A wā a whai tātou te ma futa I le atua, ma tātou whai alo na finagalo, tātou wāro lofa I le atua. E whape nā o na lofa fo I le atua I le tātou. O te whātalofa atu le sunga I le whawhiangainga ia oro aku Iese. Tai mā futa mai lau sunga whawhiangainga oro aku. Whātai lava lango, whātai fo I le mā futa mai. Whamanuia le tua I le ainga. Whātai fo I mo porkalame matango fie. Oro whapena fo I o na wina mai luma o penga ta whai lange. Tai lava I lau sunga whawhiangainga whamalosi mo le li. Ia. O le tātou whasua ngā nei tai au. Taua I nā lofa le atua e whaamana mama mai lona finagalo. Nā mawhaalau tele mai I le atua. Ia I tātou lona finagalo. E mwhai e na tātou mana malama atili le finagalo le atua. Amen. Ina ia mau e tangata o male manuia ma le alofa tu moa mai le ali. Ia. O le tātou por kalama nei. O le whi amur sā tau. Olo o awina sao tuwaka I nei la li Amerika Samoa. Amene. Ia. O aso la o le tātou por kalama. O le aso lua, ma le aso tofi a mātou I nei.
tutuila ia ai pila o le aso tofi ma le aso luma tofi aso maraini ia i New Zealand, Australia ia o fea lava le atunuu foi o loa lana foi ma papa'aua ia pe o aso na ia auina atu nei Polokalame i nei i Amerika Samoa i le aso lua, aso lulu ma le aso tofi i le o le amataina la tatou Polokalame i le mai aso foi i le alofa ma le agalei o le atua i le iva o te whatalofa atu se uso au lelei ale o ana losa mo'u Timoteo o lo mai moa mai o i California i Amerika ia tai sista fatasi mai alofa atu mo oi ia o le tatou whalawi loa na e au foi ona silafia uma ele i latou uma lava e fia e mai moa mai ma whaafongafonga mai fo i le Polokalame ia e le ngata fo i lea ia o nisi fo i sunga i whaiwheau mo latou whaletua ma o te akono ia o usum tua ngale pele le ali o lo whaasoaina finanga lo tamai lungo le o pena ta whainga ia whamanuia lava le atua ia te uto malava i le suwaka manmano i e suke risa tato ali whaola ia ai mori atu mea nganga o le whaftaitele lava i le i se onis au le leia le o uilau ia na mafuta mai o i pangapanga ia tai lava se onis whaftai langolango tai mafuta mai whamanuia le atua i le ainga ia whaftai atu fo i se uso pele ale o ana losa ma o whatasi mai whaftai fo i le sunga le whawhiangainga ia o lo apu iese mafuta mai whaftai fo i se uso au le leile au pule i ala whatasi mai ia le ngata fo i lea o si tama o nesa ia o le whatasi mai New Zealand ia ai mai se o watali o Ross fo ia lai fo i whatasi mai New Zealand ia o Ross ma Vanessa ia o si a whanau o lo nofo i New Zealand ma si a la whanau ia o te alofa tele mo o tō ma le whanau tai lava mafuta mai ma lango mai ia pio le tatou whalinga na e foile le whailoa atu foi mo le silafia e le mamalu foi o le au mai moa ai o te le ialu ese foi ma le tatou Polokalame i nei tai au ia e au foi ono o whaftai atu i sunga i whawhiangainga mo latou whaletua ia o te akono mo latou whaletua whaftai atu fo i uso ma tuanga le pele i le ali o alo ma whanau ia o te whaftai atu fo i le tapua inga a se onu o manono ma si ufanga whale lātai ia le ngatai leo tapua inga na i o uso ma o tuangale ma na i latou whanau ia whaftai fo i tapua inga na i o inga pele lava o lo mai moa mai i tawhai fio nila mlangi ia whaftai fo i tapua inga se a whanau i atunu mamau ia le ngatai leo se a whanau o matou au mau i Amerika Samoa nei ia le momole atua i le agaga o le whaftai tele lava ia te outou uma lava sa mafuta mai nei tai ao ia alofa lava tamā ma whaamanuia ia te outou tai mafuta mai tai langolango o mauanunga ama mauanunga le viiga o le atua ona o loutou mafuta ma nei tai ao ia manuteleina nei aso i le alofa ma le agalelei o le atua ia ai e le mawhai fo i le ovo
ia ua manatua foʻi asia o faifeʻau lea o si faatonu lea o Mike Bretta lana o le faatonu lea o le Global me masani foi ona o faasoa ai luga o le latou ala leo faaleagaga ai mo le taimi nei ona ua faaletonu le fesootaʻiga ma le ala leo faaleagaga o le Global Kintama TV channel ia o lea ua i esi taimi ia ona lelei foi lea o le fesootaʻiga ia ona toe mafuta ai foi le luga o le Global lana o le ala leo lea ia o loo faapena foi ona o faasoa ai i le mai aso atoa ame ia ai o le tatou faasoa ia o le aso lulu o le aso tofi ma le aso falaile ia inā pofiana ai te alala ai mauai ia matou ia nei tutuila ia o le aso lua ma le aso lulu ma le aso tofi ia nei la ia ua uma ai ia nei la i uma ai le tatou faasoa ia fatoʻa tatou toe feiloaʻi foʻi i le vai aso fou i le alofa ma le agalelei o le atua ae o te faatalofa atu i le soga le faatonu iā Mike Bretta ma le paletua iā Sarah ia ma le nofoalo ma le ekalesia i Manureua faatalofa atu i lausuga le faatonu Pastor Mike Bretta ia maua pe o tole manuia ma le alofa tunoa mai le alii ia le gata i lea ia onai faafeagaiga iā Pastor Nanai ma le paletua iā Florence ia Pastor Tito ma le paletua iā Talalelei ia manai faifeʻau uma lava ia o Pastor Tia Pau ia o Pastor Phil Walesi ia faafetai tatalo ia alofa tamama ia faamanuia lava iā te outou uma lava i le suafa mamalu le tatou alii o Iesu Keriso ia ma le uteleina lenei aso i le alofa ma le agalelei o le atua ia alofa atu poleʻi ala alofa atu Sister Losa alofa atu Iulau ia alofa atu Nesa ma Ross ia alofa atu foʻi lausuga le faafeagaiga o loo apuiese ia le te ua misi atu se suafa o se ia ona le fiafia lea ia ai o te alofa atu iā te outou uma lava i le suafa mamalu o tatou alii o Iesu Keriso soifua